karon soi du chu kama mi te hau soi person deu hlek khan ke chon karon soi thai deu hlek don chewa enge ni ka soi tur hi dan lam kai noi ani wang khanin introduction self introduction ang reng deu tlem karon neyanga I keima hi judicial magistrate ti khanin I movies velain muto chinem court room chungin muto chinem katianga a judge khamo heda tu bo chu tu ang kha kanya mo chuwang chuanin voina hianin I dan lampang karon seido na wangin tunge kani kha inshan ma sakha ka duwa chuanin I social media chungchang hi war dewin karon seido na I tuna hianin class 12 thleng tro no pang local com kha class 10 nget 12 okay ani chuanin iban han phar lok te utunge Instagram account nei zong ani le WhatsApp mangzong Facebook Twitter okay hey social media kan mang na sa to ema I hemi chungchang a hianin I blind dewin enge ni shem the ani empty de kha shilo khan kan lo I mang pop pop empty kha I ka shil fia du chewa I kum som pariat ling to in omem ban han phar le te o in omnol turo kum som pariat ling to phei chu puitling a chiarin nia dan khanin I angai thiam to lo chewa puitling anga shem thei vekin nia tin no pangpo kum som pariat latling lo maula I dan anga shem thei thawin ni ti kha ka soi du a chuanin hei social media kan mang tam ema tunla ya hianin I hei WhatsApp vela hianin I thil enge ni news diklo fake news an ti angte kan hmunem ema hemi chungchang hi karon soi du a I enge ni kha mania po kan chat kha I vai ramatangin vai organ trading lampang mo kidney te kan kalte kan thin te khatyang leitum no pang thin ron kidnapa khatyang ron leitum kha an ron luta an tia khang an ti thlaba kan thlabar me mania tu ro insha em khami kha khatyang kha I dan hwaya hian shem the ni a WhatsApp message a khanin I lo dong ani ta ni chon he ka chan te kan shil sheve te angin tia group danga in han forward te kha khapo kha shem theina dana ne kum thum thlen tan theina ni ti kha insha em ta shengai lawang ti ro a message siam chuak tu ni lo a header tu alo forward tu po kha dan hnuaya shem the ni ti kha karon soi du a I hemi chungchanga hianin ni kuma khanin khuta gauhatia asama khanin karbi nalong ti mi karbi anglong asama khanin tlangwal pani hi holiday mangin an motor khan an tlan ani chu tlangwal fel deu me an ni ta chuanin khata khan thudik lo kha an lo theder ta khalai an jin na khwa enge thingtlang deu hlek kha nyang mo ta chuanin thingtlang a chuanin thun theder dan chu khopui atangin tlangwal pani an ron kala no pang ho ron kidnapa I ron ruk tumin an ron lut an tita chon khotlang khan thin rim talu tu ka ti khanin anin shildar ta kha thu kha chuanin chumi te pani chu an man ta chuan an chil hlum an soi sa hlum ta ni chu mo tuna hianin chu tiang thu boy enge ni chumi tumi thu theder tu te chuan thu boy nat takan nei me ka chuwang chu a hlom mema kan thu theder kha thu bel chian dol ani empty kha kan fin via ma saklo chuanin kutzung pui me voi khata po hanin enge ni shem na tak kha kan tok thei ni ti kha I ka soi du ani insha thiam ti ro ka soi dan kha a message siam chuak tu ni lo ma ula hei WhatsApp pa chon kan she to ta forwarded a intivek kan don na kan thon chon le chu forwarded a intivek ma ero chu kha khami phena khana bi ruk thei lo thiam chan na ni lo mo IPC hnuai Indian dan bu hnuaya khanin I shem thei ani vek ti kha karon soi du a chuanin I Facebook le WhatsApp vela hanin buy and sell group a te le group sang sum do no group vela khanin omem han ban han phar le te u khatiang group a oma thil te lo le china thil te zwar chin te kha in omem khami chungchang ha karon soi le du a I thil ruk mi in thil tlom deu entirnanin mobile phone cheng sang man cheng sang riat man
la thar lak ni khat chia man phone dang ka du wangin cheng sang ni in ka shal phal aron ti ta nang ma ni khanin in han mu fuin ti deuh khanin in nu te kha in shil ta ni he nu he phone cheng sang ni man cheng sang riat man lai kha cheng sang ni lekin an ron zwar he ala thar vek I athil bela lekha te pola om vek chuti khatin han ti ta khatiang po kha shem the ni thil ru ka lo ni thei mo mi in an thil ru an lo shal chon a khan I alo le chong tu te po kha dan hnuaya khan shem the ni ti kha ka soi du ni mo chu wang chuanin thil kan le te social media manga thil kan le te hi I fin fia masak angai em a kan case pakhat kan court kan case pakhat nei hi example la kan soyanga I mi pakhat ama chu fel mel lut tu kan hi chu chuanin I hard disk kha azwar ta mo I buy and sell Facebook khan hard disk cheng sangli man kha cheng zanga in azwar ta mase aru kan ni chu a mail han en reng khan a profile han en po khan aruk ani khatu mang kan ring lawang ke ngei po han makati mase aru ka lo ni wang khanin a lo le tu po kha an man te la case an siam sakta ni chu pa fel deu ani po ka ring a lo le tu pa po kha ma se fin fia masalawa alo le wang khanin apoi ta em ati khan I case kala kati khanin thu she tu te an kawa I she chung rengin dana bo chhaim ti kha fin fia I court kala khatianga in lan kha angai ta chu wang chuanin kan film khur angai em ani ti kha karon soi duwa chuanin fake profile ni no mem nula star deu lek mo tlangwala mo kan class mi star deu lek be ngam si lo I fake profile kan han siama chu tang chang kan han bechin vela khatyang te kha kan omem kan om lo ani chuan kan om pon kan sei du ka ring kher lo ti ro chumi chu ka fake profile ne ti du ka chu in du ka ring lawa I chu fake profile chung chang hi karon sei du a apoi the ani mo fake profile siam hi kum thum jail tan theina le cheng noi khat poisa choi theina ni apoi lutuk mo mi thalak ma ni lo pui mi thalak lo mana account lo siam te ani lo pon nang ma ni lo an thalak pom mang lo mala chumi chu kanya ti anga enge ni mi bum tuma mi biak tuma khatianga vati reng kha apoi the em a tin kan sei le anga fake profile chung chang hi tu na phe chanin Mizoram a hianin mi pa ti hian kan war zwale moni o katia mo hei mi pa hianin meichia han biak vel nan mani thalak za pui deu si aniang chu khatiang te khan omta case pakhat kan sei lenga I mi pa pakhat I tlangwal fel ve tak hianin Facebook atang khanin meiche pakhat kha atong ta ni chu ti chuan an hanin be chawa ti khan an hanin nail chau ta mo chuanin I a meichia khanin enge ni am nu te bor thalak te amal thalak ni omang deu te kha athon ta ni chu chuanin a han thon ta khata khanin ami pa po khanin khatiang a meichaina alo thon ve kha chuan alo du ve mei ta I kan thon ve nge ti ta ti khana han thon ta chon a meichia chuanin meichia anga in soi chuanin heng kanin biak na te hi I zosap group in sha em Joseph Photographer Society ka Facebook ka group lar deu kha khata khanin ka post anga ka timing chedon che ka account ta han cheng sing khat min lo deposit ang che atita ni chuanin mi pa kha I amang ang em maro chu rem a shehlawa police ne na tlan na changa shia mo chon police ne na han tlan ta chuanin police hau khanin a fake profile chu meichia chu a he a profile picture a te kha chuanin meichia Korean male deu mase mizawani ti kha chu chang reng thawa male deu enge ni mi patana enge ni han star omle han biak nuam tur em khania maro chu an han chui zuya mi pakhat palian puidum ren run hi lo nia mo chani case rit te nei pha ni mo chu wang chanin fake profile te hi I apoilu tuka hey Facebook a hianin I database omta Facebook a khanin entirnan in fake profile te pokha low deactivate maula mo police in khuta Facebook database atangin anzuk chui thevek a retrieve thevek mo chu wang chuanin hey Instagram ate po
message DM inbox ai nin thon ta unsend message ti te om ta ti ro ka thon hlei ne men tianga unsend message khain han met le zung mai the ma se database atangin kuta Instagram headquarters atangin police in investigation an ti na atangin a recover a retrieve thei ve kani mo chuwang chuanin social media kan man dan hi kan film khur angai em a hei kut zung pui hlei de walo comment duk dak lo te po kha shem thei ve kani ti hi ka soi duwa tin violation of privacy in shang ti ro mimal zalen na enge ni avati chiat sak angchi entirnanin mei chia a in thak lai thalak te video te in lo lata a ti ro khatiang po khan nat taka shem thei ani mo arem ti na ni lo phei chuanin nat taka shem thei ani a kum sari te cheng noi som thleng te poisa choi theina ni ti kha ka soi du a chuanin UPC in omem UPC kaushan kan omem ban han thar te u UPC te kan oma chuanin hei hi ka soi du na chan chu in sha anga UPC versus Trinity ti te khain sha em group kha Facebook a khan khatiang group te kha oma karon hemi karon soi chwana chan chu tunla ya hianin kan UPC u naw te hianin trolling in ti ro mi diria in om ze in sha ti ro trolling kan ti kha mi musit tak le diriam taka internet atanga waka na khatiang te kha na se em khatiang nga khanin sa khwana mo mani kaushan rin zong ang khatiang ang an rin na engeni wa musita engeni thin an mani thin rim na wa kai thau thei ang zonga thu post te po kha dan hian na phal lawa nat taka shem thei ania kum thum le fine poisa choi theina bokani kum thum jail tan le poisa tam tak choi theina ani ti kha karon soi du boka chuanin social media hey nachina ama sabera karon soi fake news te karon soi ang thau khanin tuna hanin tunlaya engeni sex video te engeni khatiang chi sang chumi sex video chu ali ka ta in hu to em ti te kha kanom thina ti ro chan te nan hu ve lo hlaw em khanin lo da thara na ni lo pon ti khan hey mu ve to em entia adong masatu ni te kha kanin ti thei deu mani ti tur khang group ate khan kan forward zung ta kan class ami te pon lo ni thei mo midang kan venga mi kan mail chat mo kan mail chat lo po lo ni thei khatiang kha na china fake news header chung chang karon so yang thau khan nang mani kha allatu a video latu mo a header ma saber tu ni lo maula a semdar tu jing mi mu theya pholang tu jinga intel shimani kha chuan nat taka shem thei ni ti kha ka soi du ni chuanin ka vei em pakha chu cyberbullying in sha cyberbullying in sha ti ro cyberbullying troll page eng nge in sha min han shil lok te u Instagram lama khan swag liana enge ni dang zo troll okay chana dang zo gag okay dang lo mem kashe thei to lo de in soi kha khami pathum khani me se ti ro I tuna hanin troll page an tia kan war em a kan lo nui pui dar zela ti ro min han ka deu te hian kan lo nui pui dar zela ma se mi an troll te kha mi an troll hetia nui za chiam nan mi in cheina nui za chiam nan an lo man te kha atwar tu tan khan anui za thak reng lo ani mo a chen phei chu engeni mi zak zum tak chan po kom tamlem lo te an lo ni thei po na chuak ngam lo khopin kan siam thei mo kha kan va shat pui lawa kan lo nui dwai kan lo comment ta musit diriam deu te an lo mu ve kani chu wang chuanin cyberbullying hi
tuna chuanin enge ni computer age hate kan om to boka ataka school a in bully nen hian a in tluk reng to ani chuwang chuanin khatianga khanin mi musitna mi diriamna chungchang an post khan nui pui lo ngam mo inui pui lo ngamang u atwar tu ta na anadzia kha kan sha ta poimo ema tin inti ming chiat na lampang ani phei chuanin case our theani ti kha karon soile duwa mi enge ni anza omna ti hliau thei angchi le ti ming che thei chi shim shima thil post ang te kha defamation case in chato em okay defamation case IPC hnuaia mi ti ming chiat na mo mi ti ming hliau na mi za omna vati chiat an reputation mo khotlang an ni na angte enge ni avapo niam saktuma khatianga thil post che kha I apoi thei ti kha karon soido defamation pe hi chu a concept hi azau ma enge defamation hnuaia han lu thei hei hianin aza omna ati che pha hei hian a minga ti hliau pha ti kha thil zau ma ni awang khanin enge ni khami defamation hnuaia penalty a shem na khan huam zau bi gani ti kha karon soidu a chuanin voina tan chu khati song kha ka soi theini se IT Act hnuaia le Indian Penal Code kan dan bu hnuaia khanin khang ho kha shem thean ni chuwang chuanin phone nei deu furin ni ka ringa I film kurula in kuzung pui voi khat me khanin I poye khoyem mi poye soyem shem thei ini yem ti kha in sha thar le ka duwa o chung chung chu ni se